Kakenhon kisengba kisamla kaslong Archdiocese hakini kisi blay kelayo ban Pynskhem ya kinongket gam ban Thymmai hakini kisi lashim ya kebenta ban Kyrkhu kerpang hakamas bekut the Reverend Archbishop Victor Lingdo harkat ke jingsana lang pada Jimris Chila Diocese Youth Director kaslong Archdiocese ufada banat lalu parish priest ke cathedral kiwe Lingdo kibubun nangta kinong syakot sangpa bakentup ya kinong ilam san perthei speaker kayung darbar thawan ke jela ba men ba Lingdo kibai ekonomi khmat bat menteri hak sarkar hankat gajing sakhilang kipai dunget kibai shimada kamas bekot kinongkit gam Thymmai ki kentup yu Alvin Savio Kharkongor kumu president u Festen El Nombri vice president Chirili Kharkhu general secretary Pynskhem Kriam finance secretary first Lakupar Jawbor publicity secretary Sapi Larissa Marbanyang education secretary bat kibai Hagani si lalik buromru dak bapun kop dak rendia bat pendeng yaki medals bala Kyrkhu shibenda kadak kejeng Kyrkhu wakinang terebha hakabalang hakim nang salang bal banjalam yaki kon samla haklinti babha Ma